مامۆستا فێساڵ دەمباش vêdêjî yani wekekû mamosta Rojhat daxuya kirin Tirkiye bêhtir berjewendiya heye divê nêzîkbûnê li gel rejêma Esed de lê rejêma Esed gelo wê şert û mercê çi bin divê nêzîkbûnê ji ber beriya demekê hate ragihandin ku rejêma Esed civîn serokê rejêma Esed Beşar el Esed li derxistina civînê li ger Erdogan red kiriye. Roj baş ji we re bi rastî wek kekê Rojhat got gelek wek dibê armancê Erdogan hene ji van nêzîkbûna ya yekemîn û ji roja yekemîn wextê şoreşa Sûrî dest pê kir têkiliyê parastinî di orta her du dewleta de nehatine sekinandin. Ev jî tîne ber çavê me re û tim her tişt guçê dibû di alî opozisyona Sûrî de kontrol kirî bû ji alî Tirkiya ve. Belê. Adı dua bi rastî kes wek Erdogan di siyasetê de firoşkertir neyê yani. Kengî got meslehayê bixwaze her kesî difiroşe. Wextê lazim bû çû Siûdiyê, wextê lazim bû têkiliyê xwe bi îmarat re vekirin. Ana wek dibêje rica dike ji Misrê got têkiliya bêtir bike. Ana dînî û wek dibê rewşa Sûrî giya dema xwe got bifiroşe êdî wê bifiroşe. Ev bi rastî keskî ji opozisyona Sûrî ji xwe ev nexist bîra xwe de. Ji ber Erdogan xweşik koalisyon û opozisyona a gildora xwe giş wek dibêje kirbû bêrîka xwe de yani bi gelek tişta yani. Nikarin ji ber Çavuşoğlu got gelek hindikên êgê dibêjin na ji van têkiliya re. Ji ber êdin giştkirinî bin destê xwe bi her tiştî. وقت بيجي اخوان المسلمين شخوا او خدك بابي وان واخوان المسلمين جي دخوازن تم جوج شخور ريكي فكن قلت بناف جفاتا سوري دجبر د حشتي د قال لك ايشيان وجدر زام مصري جي شخور في ذكرن اردوغان ند روشا سوري دفروتن تنيكر د اوكرانيا دفرو كرينو فروتن دك جبر كتي استنجي كده ابا استنجيا وقت بيجي ايكونومي اقتصادي وروبروجي باشا مامۆستا فێساڵ vê derêz dixwazim bêm li ser wê çendê zelal bike. Tirkiye neçare ku vê nêzîkbûnê encam bide. Rejêma Esed wê bi çi rengî daxwaza bike wê çi rengî vê nêzîkbûnê istiqlal bike neçarbûna Tirkiye û daxwazan rejêma Esed yek ji wan ku ew bû Tirkiye ji tevaya xaka Sûriyê vekişe û tevaya navçeyên bin destê Tirkiye de bigire bin destê rejêma Esed de. Vê dirê rejêma Esed wê bi çi rengî siyasetê bike û sûdmend bê ji vê nêzîkbûnê. Rejîma Esedê ew di ana xwedbînê di wedekî mirtah de. Belê. Yani 2014 de opozisyonê kontrola serêsedî heştê ji xaka Sûrî serêsedî 20 tenê destê Esed de bû. Belê. Ana rov ve digere û çi dik wek dibêje ser dikeve divê meselê de. Ev jî ji roja gog Tirkiye û Rusya û rejîm û koalisyonê û hêzê wê çekdarî qebûl kirin guherin astana. Roja giçûn astana ev roj li pêşiya me xuya dikir. Ji ber çûna astaniya bi zêvirandir bû ser biryarê navdewletî. Ana kes nema qala wek dibêje biryarê navdewletî ji bo rewşa Sûriya û veguhastina polîtîkî dike. Ana dixwazin xwe ji vê problemê xelas kin. Êm ez dibêjim wê xelk dijî wê bin bê ev xelkana jî bêhêz bûne. Ev wê xelkê sivîl انه ديسا خلق يستفيد كارب از بجم وحرسي ريجيم بوتين ريجيم اردوغان ريجيم اسد وشخور بمسألة كارسر بكن جبر او كارن باوبوزيسيوني وبتيبتيجي اردوغان كاري باخوان مسلمين كاري يعني اخوان مسلمين دي سياسة دي آلي دي نرمن يعني باشا انا دركتن بدر يعني
ابد چند روزکا خوانیشاندان ل پارێزگەها ئەدلبێ أري، لە هەبهات أبانا ڕژێ ربنا ماسەد بەردەوامن ربنا ده حسن انه ولو بخدي مانه قال لك جوان ولو مان بخدي يعني ادلب ايرورو 4 مليون كستي ديه زي 3 مليون خلقي بنابرن تناسكر خلقي بنابرن نزان ببري وان وبكبب ابيك اددوا از بيجم حردو هفديتني او هفدتنا باراستنا وزير لشكري حرسي ولاتا بلانا خدانينه بلانا خدانينه ودولة دنجي كرن دينا كان نا اوروبا ديندك نا امريكا ديندك وقت ملاد وقت بجمانه كداتين انه ابدليوانه او وكانوا دخوازن جي به دوسيه بقرن وجي خلاص من هروها بتشاوي شبه والسر حسابي خلقي يعني مامۆستا فێسەڵ زێبێم یعنی سەر دوێ نزیکبوونێدا کیژالیۆ بهتر سوودمەند بێ ڕژێ ماسەدیان تورکیا ئەبیەک یا دوێژی هەڵوێستا ڕێبەریە پێدێک و هۆشداریدا بوو ڕژێ ماسەد ژێ نزیکبوونێت چه واتەیەک و شرۆڤەیەک ژێرە هەیە یعنی ئەنجامێن vê نێزیکبوونێت سەر وەکە کوردین ڕۆژەڤای کوردستانەوێ چ بێ براستي كرد دوي مجاري از بن بلكي او حري قلن وبدن قلن جران ددن يعني جبر كرداش خور ريا خوي جداج جروجا عول الندي والهفجي نكرن وازبيجم امرو بروجي قلن فان تشتاداتين يعني افيك اد دوا حتى كرد مي ايجد كولاسيون دغرك حساب قربانا غوغروك جروجا ويولو تشيبي يعني ويقولوا شيء بجبر خندن جروجا اسيتانا دي بري بوردتشو اسيا اغاز خوازم بيجم انه ايرورو امريكا بري خداي روسيا دحميزا روسيا ده يعني از مثلا اوكرانيا ده اگر اوكرانيا بسر بكبه اف سيكوتشيا ايران وروسيا وتركيا ورجيم سوري جي واوجي بشكي اما از بيجي منو امريكا كرن في محاولات كان جوجا كاربن لور وقت الور بوتين بشكي اردوغان جي دروجالات انا فين دشكي او ابايا بتشي الي دهر وشاوا دريج بكي بس از بيجم اف شرايا وحبكي بيتر دريج بكي وبردوان بكي وعجله ايجابك اردوغان وبوتين وبشار الاسد جوجش خور بلان اخوان لسر عرضه بمشينن تركيا وقت بخازه كارهست تش بوزيشن بكار بقصينه اف كسه فصائل مرتزقه يعني نان خوري وين تنجي بخازه وانو بكوجي تناسكر